Ovdje ako si dobra, onda oni te useckao po gusisu. Ovdje samo vali oni koji su loše ljudi, onda oni. Kad je sadata, uvijek ja, oni sa mnom ništa, no contano niente, ne, kao, sa ništa. Kad je nešto kostim, katastrofa, evo ti ja me si uzmi. Sad smo na treši, da kako ćemo raditi? Cena? Sad ti tamo isto. Ma da, sad sam ja tamo, sad to kad Tanja reka, kako rekao Keke, ma dobro, nema veze, pusti, to ćemo veniti poslije. Uvijek sve data je tako, razumiješ? Kao ja sam zmeće, okej, oni su pametni, onda neka oni napravi. I neka me zove brada, ja ću reći neću napravi, taj data i voli me briga. Sad ćemo igrat, kako smo lože, ja sam bila dobra, sad ću dođi van moja isto od loše. I gotovo. Zato ovdje koji su dobri, onda te ovako stavaju na gusicu. I koji su loše ljudi, onda je ovako. Onda oni su dobri. Ona je odlučila da ne želi odraditi to. I neke izbaci iz kuće. Zato jer je shvatila neke stvari. Ne želi biti niče potrčkalo, ne želi nikom kuhati više kao i trčati napred nazad, a ljudi ne kažu mi hvala. Dani rođendan niste ni slikala, uzela je drotin kostim. Oni ljudi koji ovdje su dobri, su govno, a oni koji su zločiti su dobri. I to je to, zato ja više ne želim ovdje upraviti ničim budžetom, ne želim kuhati više ništa, sve ću do svog čekati. Ko kuha ne kuha. Stavi se malo u njen položaj, ne kaže ništa sad tebi ni nikome ovdje, ja nemam veze sa ovim ničim. Ali evo, ja sam stavila u njezin položaj kao je bilo ružno, a nema niti pravog glasa o ničemu. Nije da nema, pa nije Ante da nema. Kako nema? Nego ona tu sidi, razumiš? Dobije zadatak, razumiš, ona se ne bori sa svima tamo. Zašto ne? Mi se svi borimo, ona se ne bori. A zašto ne? Jer bi trebalo biti normalno da dobijemo svi jednako. A normalno? Ali to ovdje nije. Ali onda govore svima, razumiješ ono. I svi moraju onda tako razmišljati. I sad je tako rekla, onda ajmo tako nastavi dalje. Svi skupa razmišljati. A što ti to moj Pa je, ali ovdje ako ćemo raditi zatak, nemojte se reći ni vi na mene. Ali idete tamo, pričate jedno, mi tu radimo drugo, razumiješ? Što smo mi pričali tamo, Ante? Što smo mi pričali tamo? Ja sam ništa tamo pita šta je, ona mi je rekla, sam išao u knjigu i pročitao šta piše tamo unutra. I ništa više, Ante, jasno. Šta rješavamo? Evo, rekla je svoje mišljenje, ti si rekao svoje i saslušali smo. Govori svoje mišljenje, nema tu sad nekog psihologa glumiti. Big Brother ima za vas poseban zadatak s velikim iznenađenjima. U dijelu kuće kojeg ste nedavno otkrili nalaze se 3 sobe, svaka od njih krije posebno iznenađenje. U jednoj sobi se nalazi kofer s intimnim stvarima, u drugoj se nalaze 2 vreće krumpira, a u trećoj nešto sasvim iznimno, mogućnost komunikacije s vanjskim svijetom. Se podrazumijeva mogućnost da će neki od vas u određeno vrijeme dobiti priliku da kontaktiraju sa svojim najdražima iz vanjskog svijeta. Moći! Evo ih, ajde. 1, 2, 3, Samo jedan može. Keko, samo uđi. Keko. Noći Keko, gledaj tamo koji je ušao se izvoli. Ne ide ulaz. Nije još ušao. Ne, evo, moramo reći. Mora prvo reći. Crveno. Veš mi suze! Od. Crvena. Dragi stanari, Big Brother će nekim od vas upućiti komunikaciju što baš u najbližnoj točki svijeta kako i kada će se to dogoditi na vrijeme će vas vesti Big Brother, Big Brother. Izgleda realne mogućnosti. Ja sam svjesna da ne mogu osvojiti, a kad sam išla ovdje, sve to skupa, razumiš, ja sam bila svjesna toga. Ja sam cura, ja nisam dovoljno dorasla tome da bi ja mogla nečije karaktere posložiti i da bi ja mogla se ponašati po njihovim karakterima. Ovdje ne možeš opstati ako nisi dvoličan. Ne možeš. Dragi Ante i Lea, vašim uspjehom u jučerašnjem zadatku Centar svijeta osvojili ste nagradu. Kroz tajna vrata uđete u tajni hodnik. Lea i Ante, dogovorite se među sobom i izaberite sobu u koju ćete ući. Crvenu ili zelenu sobu. Aj, čak!
Ajde, zaberi su. Ajde, ovako ćemo. Vidimo se. Zabavi se. Ja sam Lea. Ići. Vode ima. Voda. Šta je ovo, čovječe? To je to. Treća scena, 4. put. Jel nastala tjenikla, kamo gdje je stala moja stirvikla. Lajla, 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 lajla. Stvarno smradi ovdje na WC. Ma ko je to, čekaj da vidim, gučajava ja jedna, smradiš kao... Isuse, si ti mala, smradiš! Tanja, čekaj. Što ti misliš da mi svi imamo guzica? Da ti nemaš guzica? A kad tvoja smrdi, peraja jedna, peraja! Ja mesi, ako sitna, a dinamitna. A kaj je Spaj na WC-u. A kaj je s Tomekom? Tomek je odlutan negdje, s toplom vodom, gdje je? Gdje je odlutan Tomica? Koliko vremena? Zeko, što ti misliš o situaciji? Šta se ti uvijek mišaš tamo gdje ti ni misto? Šta? Čekaj, šta je te? Šta se mišaš? Šta ti je? Ne mišaj se tamo gdje ti Šta ni se ti misto. dereš uvijek na mene pred svima njima? Šta ti je? Ne mišaj se. Violeta, mišaj se tamo gdje ti ni misto. Šta te briga? Šta te priča o toj kući, jel ti jasno? Pa šta se dereš na mene? Ne derem se. Dosta mi te više. Ti si lud, jel ti znaš koliko sam sad šminkala? Ili znaš? Ne znam. Lea, koliko? 2 ili 3 ure? 2 ili 3 ure? 2 ili 3? 3 ure se šminkala. 3 ure se šminkala. Šta 3 ure? Ma vi ste svi dica, uopće nije važno koliko se šminkala. Važno je da je dobivala vodu čelo! Vodu čelo! Ako može radite, možemo i mi! Pa šta se Šta je ovo se dogodilo? Šta je ovo? Ovo je ludo. Ma vi ste svi Ovo je... Gdje je to Tomek? Ne mogu vjerovat kako je Gdje je ovo Tomek? ponašanje. Evo ga. Evo vam topla voda! I topla voda više. Gotovo i čas! Pa nije normalna. Buraz, to je to, Buraz. Ja ti sam, Buraz, ja ti sam, Buraz, ja ti sam. Buraz, moj, to, to. Evo, Buraz, evo, majku ti, Buraz, majku ti. Lea, jesam? Tu sam. Ali jesi. A znam to je stvarno. Lea, ti si nominirana. Ante. Ante, nominiran si. Ne vjerujem ti, presjekla te bar malo. Ma je. Tanja. Molim. Ja sam. Zbog Hajduka. A jesmo. Šalim. Tanja, nisi nominirana. Violeta. Molim. Pa evo sad to ovom u kadru, nisi nominirana. Zorane. Zora. Ti si nominirana. Dobro. Ništa novo. Treća.
Tješiš se, a? Ma ne, isto šta da ti kažem, ko prva 2 puta. Dame i gospodo, dobro večer i dobrodošli na Big Brother nagrade 2006. Očekuje nas uzbudljiva večer puna iznenađenja. Naši prezenteri najavit će nagrade u 10 kategorija. Tajnim glasovanjem stanari su u svakoj od kategorija odabrali po jednog stanara. Konačnim zbrojem svih glasova po kategorijama Big Brother je došao do pobjednika. Ko prigovara, ali ne misli zlo. Čast mi je objaviti nominacije za najveće zanovijetalo u kući. I nominirani su Daniel, Lea i Zoran. A Bigija dobiva Lea. Drago mi je što sam primila nagradu najvećeg zanovijetala. To mi je posebna čast. Hvala vam, dragi moji stanari, volim vas i bit ću dalje vaše najveće zanovijetalo. Najiskreniji stanar samo je jedan. Nominirani su Ana, Tomislav i Violeta. A Bigija dobiva Tomislav. Ja bih htio zahvaliti kao prvo svim stanarima ovdje prisutnima. Hvala, iskreno, hvala od srca. Pa jako sam uzbuđen, moram priznati, jer je ova nagrada iskrenog stanara, stvarno full sam zahvalan. Htio bih se zahvaliti svojima doma, mislim na njih puno. I Big Brotheru, koji mi je, kad mi je bilo teško, ovdje pustio tošetak, crtanje, kamen i hvala. Imam čast objaviti imena nominiranih stanarki u kategoriji najljepša stanarka. Nominirani su Dragica, Lea i Tanja. A Bigija dobiva Tanja. Mislila sam da sam lijepa samo do vrata, ali uspostavila sam da imam čak i lijepu glavu. Htjela bih se zahvaliti stanarima, svima, što sam najljepša stanarka uz najljepšeg stanara Antu. Molim pljesak, hvala. Zovem da ti kažem sve, tvoja sam i volim te, i da nemam nikoga, samo tebe jednoga. Nadam se da ste se lijepo zabavili, te da ćemo se vidjeti i sljedeće godine. Ako ne u kući, a onda barem ispred malih ekrana. I rekla je ona za mene da sam najljepša i ti i ona. Ja sam rekla za sebe da sam najljepša i to ko što ćeš ti reći, razumiješ za sebe da najbolje pjevaš. Naš ljubav, tako da nismo to birali ipak mi. Ipak koliko toliko bira Big Brother, razumiješ? Tako da, nemoj ti, kužiš, ovo ti bira Big Brother. Ja ne mogu vjerovati da onda nađe stanarko rekao Dragica, ja to ne mogu vjerovati. Kužiš? Ne vjerujem. Da vidje, pa rekao mi je. A ja i frizura i odjeća i... No comment, ajmo tamo. Ti si meni najljepša, rekao. Jer, ne, stvarno iskreno, mislim, tada je lijepo puštasta, ali ona niti ima lijepe oči, ima male oči, krivi nos. Ti misliš da meni krivi? Pa ne, meni je krivo. Meni je samo, budu moj, da ja kad sam, šta se uzem? Ja kad sam pjevala onu pesmu da je mati Lina mali sebe, ništa drugo. Sretnim odabirom sobe iznenađenja osvojili ste mogućnost
komunikaciji sa vanjskim svijetom. Dobit ćete 10 kuglica. U 6 od njih nalazi se opis načina komunikacije s vanjskim svijetom. Jedan po jedan izvlačit ćete kuglice. Kad izvučete kuglicu, otvorite i pročitajte šta je na papiriću. 6 sretnika dobit će priliku komunicirati s vanjskim svijetom. 2 će imati mogućnost komunicirati s vanjskim svijetom pismom, 2 putem video poruke i 2 telefonskim razgovorom. Samo to. Pogrešan izbor. Ajo. Dobro, Miju stavi kod Nikša. Ne. Moraš napisati tamo. Nije gluma, ali nisam nešto sad pretežno tužno. Majke. Šta ćeš biti? Ajde, na to. Misliš da se kaš po služboj da ti govori nešto? Pogrešan izbor. Nije. Pogrešan izbor. Ajde, Viki, piši ti dalje. Čekaj. Ne, te po redu idemo. Ante. Jonjo, prosto. Komunikacija sa svijetom pisma. Da će mi to. Ajde, Tanja. Ajde, napiši Ante pismo, Tanju. Pa dobro, Ante, vidi. Koji je ovo ludjak. Šta će mi to? Koji je ludjak. Komunikacija s vanjskim svijetom, pismom. Isto ko Ante, te možeš pismo. Pa sam ja. Mama će mi napisati pismo, jel? Ti ćeš moći. Ne, nisam shvatio. Ili ti ćeš pjevati, ili neko će da pjeva tebe. Komunikacija s vanjskim svijetom video poruka. Stisni samo. Stisni. Hoće da te jastiš, gdje otvori? Ovo je sve napisala, nisu samo poruka, video poruka. Dobro. Telefonskim. Ovdje sjedit na kauču dok se bira to. Svi moraju dobiti Antu. Plaći. Koliko je nagrada dobio? 6, 4 papira. Koliko je dobio? 3. Komunikacija s vanjskim svijetom video porukom. Komunikacija s vanjskim svijetom, telefonskim razgovorom. Bravo, Danja. Zoki, aj ti, Lea, Nikša. A ti si doma ovdje, možda ti do neko ovdje na prozor bude. Šta? Pa pošalji pismo. Stvarno čestitam svima koji je dobio. Žao mi je tako i to što ću. Na sreću Bogu. Svi koji te znaju i ne znaju, te podržavaju i vole. Mama i tvoja sestra su ponosne na tebe. Ponosne su što si njezina kćer, a naša sestra. Jako te volimo i tužni smo kad na tvom licu vidimo suze. Želimo da na tvom licu stalno bude osmijeh. I da ga suze ne prekrivaju jer ti si nešto najljepše u našim životima. Moramo ti reći i nemoj da te sada ovo rastuži i da budeš tužna jer nije vrijedno tvoje tuge. Tvoj Ante, kako ti kažeš, skroz te zaboravio. Više ne mislim na tebe. Krenuo je novu stranicu u svome životu. Ima novu djevojku i zato me više ne želi znati. Strašni dobro. Ništa, Ante ima novu djevojku, tako. Možda se nisi nadala ovom pismu. Tvoj sadašnji Ante u kući. I ti nešto je najljepše što čovjek može vidjeti i poželiti. Slatke ste poput najslađeg bombona na svijetu. Tvoja mama želi da ti budeš jaka kao i do sada i da ne misliš na Antu Lovrića, nego na Antu koji je sad uz tebe. Volim te najviše i uz tebe sam. Vas da si govorila da u svemu ideš do kraja, pa tako želim da sad bude. Ti nisi vrijedan u životu biti.
Bravo. Tebi teško, ne želiš ti pričati, onda odi van, onda odi šetat van. Znaš, ja sam na početku škalirao, kako sam god mogu zbog tog Ante, znaš. A onda je poslije prošla na volj, dok si ti cijelo vrijeme, i poslije kuješ kad si ti htjela pustiti, meni je bilo Što kad sam htjela? Ne znam što si htjela, ali kad si skužila tu pismu, onda ti je bilo malo drugačije. Onda si tek skužila da malo hoćeš, malo nećeš, pa malo ovako, pa malo onako. Znaš, ono nikad nisi sigurna, prije tog pisma nisi bila sigurna šta biš, šta ne biš. I sad kad sam dobila pismo? I onda mi cijelo vrijeme predbacaš da mi to smeta. Uopće, niti da me taknulo kužiš to, u smislu da me povrijedilo ili tako nešto. Ti cijelo vrijeme siliš, a ti ovo, ti ono, šta ja? Pa zašto misliš da to mene reći tako, ono, da su me povrijedili i ne znam kako utjecala na mene? Zato što si ti muško, muški to drugčije doživljavaju pogotovo. Koliko puta sam ti rekao da nisam? A meni se ne da to ponavljati, niti dokazivati. Ili mi vjeruješ ili ne vjeruješ, ja na tome radim. Kad mi neko ne vjeruje, baš me briga, razumiješ? I to je to. Želim ti stvarno skakati u svakom problemu ako ti treba, uvijek. Razvali ti mogu vjerovati ono što si rekao. Jer prije 3 dana, mislim, logično, drugčije ponošao, jer... Ovdje mi se ne da stvarno nikakve ljubavne scene izvađati, ni ovo, ni ono koji što se imali tamo. Mislim, općenito, bez obzira. Ljubavne. Jesam takav tip. Pa kako je ljubavna scena? Što bili ti to rekao ljubavna scena? Nije. Nego? Nego. Što ti dođem u krevet i zaspim najvećeg u krevetu? Nije to ljubavna scena. Rekao sam. Nego što je ljubavna scena, reci? Jesi ti rekao da me glupo ponavljati 2 puta? Ako nisi prvi put zapamtila, nema ti šta ja govorim drugi put, pogotovo ne sad. To me malo promijenilo potrestvo, već sam ti rekao. Koje? Neke stvari. Koje? Koje? Šta misliš koje? Koje? A šta misliš koje? Ovo moj ponašanje. Ne. Neke stvari. Moje ponašanje. Razumiješ, bio sam divan, bio sam spoliran. I onda mi se malo pomutio znaš. Ajde tako. Nisi ti kriv. Nemoj to pričati. Zato ti govorim. Dime! Dime! Oye! Hola! Mima! ¡Ay! ¡Ya Nancy! Mima! No, mira, Nancy. Dime. Oye, no puedes llorar. No puedes llorar. ¿Cómo tú estás, mira? ¿Qué? Bien, bien, mira, aquí todo el mundo atiende. Todo el mundo está bien. No te preocupes, todo el mundo está aquí, pero la única que puedo hablar soy yo. Yo estoy muy contenta y estoy muy feliz porque tú me has llamado. Y mi hermano. Y mi hermano. Todo el mundo, mira. No te pongas a llorar, mira, atiende para mí. Mira, aquí todo el mundo está bien. Aquí no hay problema de ningún tipo. Ángela se comunica conmigo, sé que estás saliendo en la televisión, que estás de lo más bien, pero todo está bien. Y mi tía Tania, también, mira, tu tía Tania, tu papá, tus abuelos, tus tíos, todo el mundo está bien, no te preocupes. No llores, no llores más, mira, no te preocupes, que aquí todo el mundo está bien, feliz y contento, porque tú sabes que eres una niña muy buena y que tú lo que te propones, así mismo es, y que tú no te preocupes por nosotros, que nosotros estamos bien y esperamos que cuando salgas vengas a Cuba a visitarnos y que te pases unos cuantos meses aquí. Y mira, atiende, tu tía Tamara, tu madrina Tamara. Sí. Que no te preocupes, que todo está bien, que sigas como vas, que te portes bien con todo el mundo, que quieras... ¿Cómo tú estás bien? Y la canción,
¿Y la presión? No, la presión, mira, atiende, la presión no me ha subido más. Llevo un plan del médico, no me ha subido más, todo el mundo está bien, no te preocupes, que no te engaño. Todo el mundo aquí está bien, todo el mundo contento. Y Ángela me habla y ¿Y qué dice Ángela? ¿Que todo está bien? Sí, que todo está bien, no te preocupes, que todo está bien. Sigue como vas, nunca pierdas la fe ni la esperanza. Ay, Que tú lo que tú logras. No me engañaste. Igual que yo, pero mira, todo lo que tú te propones, tú lo logras. Acuérdate de estas palabras. Todo lo que te propones, lo logras. Está bien, viva. Ljube, što je bilo? Je li bila mama, ja mislim? Je li bila mama? Dođi sa mama, aj dođi sa mama. Aj, čekaj. Aj, sjedi sad tu na stolicu, mogu idemo tamo. Aj, sjedi, molim te. Sjedi. Dođi sa mama, aj, dođi sa mama. Aj, jesi s mamom? Šta kaže? Ništa, da me voli, da je sve u redu, da misli na mene. A? Da, moja prijateljica je stvala prije da mu je rekla. I da ništa, da zna da ja mena me voli, da ja sam svoja čerka i da ja sam jaka, da ja to mogu, da i to. Jer kad me pali, da... I da to teško i ona mi je rekla kao, zna da si ju prošla u životu više, stvar teško i ti to možeš. Dragi gledatelji, još je jedna emisija Najbolja od najboljeg došla svome kraju. Da, podsjetili smo se na neke od događaja zbog kojih toliko ludo volite Big Brother. I zbog ovih su vam posebno dragi naši stanari. U sljedećoj emisiji gledat ćemo što se dogodilo u 9., 10. i 11. tjednu njihova boravka u Big Brother kući. A mi vam sad idemo. Vidimo se u sljedećoj emisiji. Bog! Ti nisi nominirana. Hvala. Tomislave. Da. Ti nisi nominirana. Nisu banane, vidiš? Daniel. Kad već tako čezneš za bivšim stanarima, nisi nominiran. Ante. Nisi nominiran. Tanja. Ti si nominirana. Hvala, stanari. Da. Ana. Nisi nominirana. Volite. Nikša. Da. Nominiran si. Dobro. Violeta. Nisi nominirana. To. To. Zorane. Nešto novo. Po mogućnosti. Umrli se svi. Pardon. Da te bolje vidiš. Ti si nominiran. Zorane, ti si nominiran zbog nepoštivanja pravila. Dobro. Ne zanima te zašto, opet nećeš biti samo kritičan. Zato, Zorane, što kada jednom uđeš u ispovjedonicu i kad te Big Brother uputi da objasniš zašto nekog nominiraš, a ti to uporno ne ispunjavaš, onda budeš nominiran. Dobro. Zoran bi mogao biti dobar primjer ostalim stanarima. Kako se ponašati u ispovjedonici. Na tuđim greškama se uči. A na čim ćeš ti učiti?
Na svojima vanj. Hoću napustiti kuću. Ali lijepa stvar u svemu tome je da će taj isti biti moj gost večeras na studiju. Ja, Daniel. Ying Yang. Možda ipak nisu prepoznali sve tvoje kvalitete, Ante, ti napuštaš kuću. Vidimo se u studiju. Bok. Mazda. Ajde, neš nešto propusti, daj. Pozdravljam svih. Dragi moj, ajde. Nije ne graši, ajde. Biće sve, ajde. Pusa, ajde. Vidio? Ante! Čekaj me! Davo! Kako mi došli si? Nije mogu spavati će noći, nema prvo se vidi, išao spat kroz vratio. A gdje je nestao čovjek? Gdje se skriva sad? Lego je sa mnom sina. Ma šta te briga? On sad njemu sad... Ja sam položnjačana, razumiješ? Znam, ti si ko ja. Ja sam mi teško fali ova 13 dana, će mi biti kako 100 godina. Jer mi ko 100 godina će mi biti samo 13. Neće ti biti, sutra kad se probudiš će ti biti dobro, vjeruj mi. Ja da čekam, moj. Sutra kad ja probudim, Tanja! Digni se, cijela vježba. Ništa me ne zanima, dopara mi nije tu. Samo da izađem. Ja Messi, Da. ti već znaš da si nominirana. Da. A, sad se vi pitate kako Ja Messi zna da je već nominirana. Dragi moji stanari, Ja Messi je prekršila jedno od osnovnih pravila Big Brother kuće. Ušla je u ispovjedaonicu kako bi nominirala, međutim tamo je odlučila kako neće nominirati nikog od vas, jer kaže previše vas voli. Time je automatski i sama postala nominirana. Daniel, što si? Ajde, reci dušo, moj drag, nominiran sam. Nominiran si. Tebe mi to nekako nije teško reći. Violeta? Da. Ti si nominiran. Neka sam, brate, super. Dragi moji stanari, eto, po posljednji put vam čitam tko je nominiran, tko ne. Sljedećeg petka pročitat ću vam tko ostaje u finalu, a tko će biti gost u studiju. Meni ovdje ljudi nisu me prehvatili drugački, su me prehvatili kao herbatica. Ja to sjedim unutra, razumiješ? Nisam imala srce da idem unutra. Će nominira Daniel, zašto? Mi se svađamo. Čekaj Daniel, dobro sam. Ali gledaj, ne. Zašto plaćeš? Šta plaćeš? Ne, ja znam, dobro sam, slušaj me. Ja se on svađam, ali ja znam šta ja sjedim tu unutra. Šta ću tebi reći? Ja sam ti tako. A meni nije mi je jao ništa, razumijem? Nemojte mi plakati, molim vas, jer mi se cere od tih suza. Nego meni tuđe, zašto sam izašao van, Galice? Što mi zašto sam izašao van? Što misliš zašto sam izašao van? To bi ja isto napravila. Samo me pitaj me zašto sam izašao van. Zato sam bio ljud na tebe. Ja znam kakva si ti osoba, ja sam te tako upoznat. Ali nikad, znam, rekao sam jučer, da se ne daš Bože samo s tobom poslužiti. Razumijem, boli. Zato jer znam kakva si, ne samo što smo ti sinoć pričali što ti keko, nego zato što si sama koliko puta skužila kakav sam ja. A ona uvijek kad tupilo. I ja uvijek Klara, jedan ti govda, Klara. Idi u svi, a ne nominirala sama zbog čega, idi u svi Violeta. A boli me Evo ti viš. Udala jedna. Bog, doviđenja. Evo ti viš, nema ništa ne možeš reći. Kaj ni onoj tamo, a ništa nisam napravio. Ne zašto nas sve ljude, zato što smo mi rekli... Mi smo rekli istinu, Daniel. Ali istina, zato što... Čekaj malo, zašto? Šta ona koga ima tu braniti? Šta koga ona ima braniti? Šta? Uj, a kaj uj? Meni, majke mi zbog nominacije uopće nije krivo. Evo, i čak mi je i drago, iskreno, drago mi je. Drago mi što sam nominirana, evo, drago mi je. Nominirala sama zbog čega? Samo dođi, nisam teka, ne! Ne, dolazim, s tobom više! A što sam ti ja sad napravio? Da me nominirala sama, da nema smisla da nominira niko! I ti si to, mana pusti me, nemoj me dirat! Ti si stvarno prava cura, majke mi, prava cura. Šta tebi, ja misli?
I mislim, si da imala preda nominiran niko. A šta ti sad? Da sam ja kriva, ma idu svi. Ja ti nisam rekao ništa. Nije, što je bilo? Jeli Amesi? Ja ga nisam imala za nominiran niko u svoj, oni za isti Amesi. Šta je bilo, Amesi? Što je bilo sa Amesi? Ništa. Niko nije kriv ovdje, vjeruj mi. Niko nije kriv. Da sam ja kriva, da su mi sad svi ista. Da su mi sad svi ista, neću. Neću mi sad koji su nominirani, neću ja biti ista, neću mi sad svi ista. Pa naravno da će biti sva ista. Sad sam se nominirala sama. Ne ja neko meni nominira, ja sama da rekla se nominiram sama. Ali te ljudi vani vole. Da. Pa ne, k***a se ljudi vani, ja sam vidim unutra, to mi je to. Ali Amesi, mi te volimo. Ja te volim. Ja isto. I zato ne znam zašto plačeš. Ja sam plakao malo prije. Tanja, sad ti, sad treba još početi da ode Violeta. Svi trebamo plakati večeras, onda će biti savršena večer. Plače, a jadna li je majke mi. Plače zbog gluposti, a te život. Što smo rekli istinu? Znaš, kad je glupo ja nju jako volim, ali glupa je, a vidjet će to vani. Znaš koju žvagu napisao? Aj, ne! A ja nisi normalna, brate, mili. Šta ste čistili? Što? Šta je na neki pijet ovako? Što je ovo tome? Što je ovo, ja nisi? Šta? Šta? Ajme, majko moja. A ko je to napravio? Ne znam. Gdje je Tanja i Violeta? Nisu još otišli sad. Ali je bilo sve otvoreno ovdje. Ono, bilo je friškovce ovdje. Osjetite da je hladno. Ja, nisi normalna, mali. Medu, s tebi jebo tvojom životu. Toma, šta je to? Ej, To nije bilo. Ja, ono kada je neko bio unutra. Stanari, govori vam Big Brother. Stanari. Slušajte pažljivo. Skočite. Uspjeli ste izvršiti vaš ovotjedni zadatak. Big Brother će uvećati vaš budžet za sljedeći tjedan za 50%. Večeras će kuću napustiti. Čekaj. Ajajajajaj. Violeta. Violeta. Ljudi moji, ja vas Naj, volim. vidimo se sljedećeg petka. Violeta, vidimo se u studiju. Ej, volim vas puno. Imaš tvoj padak. Imam svoj padak. Volim vas puno. Volim vas. Daj mi sve u oči, ću ti dam. Volim vas, nemojte to zaboraviti. Ja tebe. Ej, nabijat ću za vas. Jedan od vas je milijunaš. Držite mi se, budite čvrsti. Ja ću navijat za vas sve. Pravi si čovjek koji nema se ništa brinuti. Tomo, nemoj plakat. Barović, ja sam Tanja. Drago mi. Molim? Nije bilo napravno, ćemo lagano ćemo Možda. Močila? Izmučila. Pa evo sad pakiramo baš poklone i govorim kako bi mi trebala baš masaža. Baš... Da. Ali prije sam stalno govorila da ne želim da mi komasira. Ja ti ovo škaka. Ja sam ti jako škakla. Znaš, gore mi nekako ideš. Ja? Pa na lijevoj nozi ti bila mirnija. Molim? Lijeva ti bila mirnija noga. Da, lova mi nekako. Ova ti trza. To samo nešto. Samo nije, nemoj. Da, nešto dirati. Ajme, lijepa, super, hvala lijepa. Možeš mi čekiti. Lijepe. Da. Sad dođemo ovako, gled.
Su rekli da ne trebamo ništa raditi, da znate. Aj sad, baš da vidim fazol Dani, daj. Pa ulazim. Tanja, vidiš ovo? Tanja! Dobro ti izgledaš, Tanja. Da, sviđam se sama te. Zoki, kad smo Anu šiknili u... Kad je pala Tanja Tašanka je to. Ali Ana je bila već mokra od bazena. Da, ali ovo je pala Tašanka, sad će pati. Što vidim ovo? Ajme, To je sad Aninog rođendana. Kako je dobro. Znam šta si sad radila. Sad si se išla valjati u pijesak, pa si se bacala u bazen ponovno. To se nije ništa vidio. Ne mogu vjerovati, sve sunce. Što si nego snimali? A znaš što mi je drago? Ovo mi je vidjela mama i htjela sam dobiti pismo, poslije tog dobila je sreka nažali zbog Nikčeće. Ne smije, samo ja mogu ući. no. Vikna. Plava, čekaj. Šta da viknem? Čekaj. Ništa. Bok. Dobro večer. Večer. Da se snježim. Drago mi je. Moj frizer. Super. Ali ćemo se sad dogovoriti. Da. Šta ćeš mi reći? A kaj hoćeš? Nemam pojma, šta mi možeš raditi? Možeš me farbati. I šišat, ali mi moraš objasniti, prvo ćemo šišat. Prvo ćemo šišati. Ja ti puštam kosu, znaš. Što znači pušati? Malo dužu, ne znam, nešto mi lijepo napravi. Frizera sam dobio. Frizerka ti je bila? I popala. Ali čekaj, šta ti je rekla? Kako ti je? Čekaj, Tanja, reci, Tomo, šta je si desilo? Šta si desilo? Ona je bila ženska ili? Lijepa, ajme, simpatična. Ajme, lijepo ko... Daj, ući bude računa, isto. Koji je ljudi mamac? Pa koji neobični ljudi? Kaj piše mi neobični ljudi? Jadno dite, kako mrzim ovo vidjeti. Dobrodošli natrag. A di si, Mačko? Evo i mene, tu sam, svi smo tu. Di li u maten? A vidi ga, beži. Na meni mišić mala, vidi ga. Nemoj ideš do kraja, malac. Dok god ne umreš. Da, bude ti. Ajde, nogu da mi stoji. Držanje. Moraš držanje imati, nogu. Ajde. Ono, kad se već mrca pijana. Ja idem, viš. Najskuplji restoran smo došli. Kome? Od čega? Ajde, draga. Vidiš, no? Ovo je tvoj slobodan prostor. Dođe, uči se. Što bi zdjeli na obratoaru? Ali da se staje raditi? Za paštu je to. A što je ovo ovdje? Ovo okruglo to. Aj, fino kruha, vidi fino ugli kruha. Kukuruzno. Ajde, živjeli. Hoćeš ću ti dati. Ako pojedi prvo ono pa ćeš to vidjeti. A šta ćeš živjeli, ti sam tanjura? Ajde, živjeli. Živjeli. Saluta, dragi. Tuni, živio. Živjeli. Božićno svjetlo nam dolazi, ljubav, sreća i pokloni, nek
neka bude sretno sada svima vama, jer Božić je pred nama, radujmo se svi. Tanja, gdje ti ideš? Šutima još ja. Ona moja. Kako ćemo se to razgovarati? Ja ti smo usnici. Tanja, brate, smiri se malo, Muči se, kolicima, kolica, otvori vrata. Nemaš više cigara. Nemaš više. Nijedna više. Popušili smo ja. Da, sutra. Popušili smo ja i cun. Ali jedna na sutra dvije. Zakrila cijeli. Da. Čekaj. Šta ste pušili moji? Ne. Da nema čan. Si pušila moja cigareta? Evo. Što ti mene? Govna je, zašto ne me pita? Zašto ne me pita o cigareta? Što mene ne opadaš, Bog? Dobro, ali niste me pitali Tanja. Hvala. Okej. Ako ti znaš da ti meni ne pitaš i ja tebe da, nema problema, ali volim da me pitaš. I tebi. Gotovo. Budaretinja jedna. Ja. Ali ti znaš da ti mene pitaš cigareta, ja ću ti dati. Ti znaš da ja ću ti dati. A ne volim da me ti znala puno puta imala sam 5 cigareta da date mi jedan. Kao četvrtoplasirani finalista napuštaš Big Brother kuću. Vidimo se u studiju. Dobro, okej. Biće dobro. Ajde, za brde, ovo tu ti je 0. Za prvi 0-0. Vidimo se u studiju, ajde. Držim fige. Ajde. Čekaj, mogu li nešto raditi za kraj? Ovdje ispred. Ovako, čekaj. Ajde. Vidimo se kasnije. Ajde. Ajmo dođi. U studiju. Aj, Kejarar! Ela vida su kasnije. Vidimo se za 2 minute. Da! Isplaći se slobodno! Dalje! Čao! Volim te. I ja tebe! Porque llorar? Također, ej! Volimo te! Mi smo za tebe pripremili još jedno malo iznenađenje, međutim da bi ga dobila, znaš kakav je strog Big Brother ove godine, ja ću te moliti da ustaneš i da zatvoriš oči. Može? Evo, oči su zatvorene, čekamo iznenađenje. Ja Macy, avrilo sos. Ganate también, ganate mucho. Mirándola, mira, mirándola. Anđela, ako nam možeš pomoći oko prijevoda, iako vjerujem da ovo sve sad, volim te, bavila sam, volim te naći na svijetu. Dragi moji, trećeplasirani finalista ove sezone je Tanja. To vidjet ću nam srce. Tanja, vidimo se u studiju, ostali super finalisti, držite se do kraja. Aj, slabo će mi doći. To nešto mi radiš, ovo nije nikad ovako u životu teže bilo. Pa to rekla žena, nemaš od... Tomo. Da. Jel se ne dere Tanja? To! A niko se ne dere Tanja. Ajde, Novigrad, navedite do Tanja. Čekaj, kapa. Brzo. Di je? Tanja. Evo. Tanja, upozoravajte, brate, mili. Idemo, svi. I Simon je daš stan. Nema veze, ajde. Tu ti je poprčkano. Evo. Čekaj, evo, moj idem. Tanja u studiju da se im pljeskala kad odlaze ću pasu ne. Evo.
Evo, bok! Zuni. Vidimo se kasnije. Želim da uzmete milion neko od nas dvoje. Ajde. Držite mi se, ja vas volim. Ajde. Tamo gdje je stala moja ština. Oj, daj. Srce će mi... Oj, daj. Srce će mi puknuti. Gotovo smo postigli tišinu, ali Daniel nam naprosto ne da. Mislim da je trenutak da vam se obrati Big Brother. Može? Čekamo. Govori vam Big Brother. Gledatelji su izabrali pobjednika koji je osvojio 1.250.000 kuna. Dajte mi ruke. Pobjednik Big Brothera 2006. Daniel. I tako smo utvrdili gradivo ove sezone. Nema više Big Brothera. Stanari su kod kuće. Kod svoje prave kuće. A Big Brother kuća zjapi prazna. Naši stanari su nenadomjestivi. Nadamo se da ste se ugodno zabavili ovih 100-tinjak dana u njihovom, ali i u našem društvu. Bilo je to sve od nas. Još je jedan Big Brother došao kraju. Nema više. Gotovo. Hvala vam što ste bili uz nas. Na kraju ostalo nam je samo zaželjeti vam čestit Božić i sretnu Novu godinu. I Big Brotheru naravno. Vidimo se. Sretan Božić i Nova godina.